Episode for high GC News, Mima Ubibia Kwawa. I had here latest and hot news and enamide Bremo. Anunti Sonya subscribe to channel dia bomodi and say be subscribe. The way I say click the subscribe button. Now we barely notification. We answer video for be upload when the first person was ebeka sa video. Afi we are now like video give us a thumbs up now fi share my wo for so that when you be here now wo and someone ekoso e wo Ghana memo hanum. Afi you share and someone ambeto yapono so with a breaking news and amede Bremo Speaker of Parliament Mahamadu Bagbin was suspended a year for MPs. Ningi na ye pinche koso ewo ye vetting committee na se achese MPP ni NDC for MPs one the boy ni wo ho a chese one se ni amani ade. Na no na speaker say was suspended a year for MPs no. Na ye share ye story no Ghana Web the story na beto bontin na any country we na vemba Ghana Web story na one so one the aba betu dwa. Ye share a year story no. And na wo we say news alert: the following members are suspended from sitting of Parliament for 2 weeks, effective immediately. Roxin Nelson Dafemepo, Frank Anodompre, Hassan Tampuli, and Jerry Ahmed Shaib, Sa MP4E, one and a year Abans Mani Bagbin, Speaker of Parliament, are suspended. Now, you share a Ghana Web story or the details about Beto Abonting Efa, the Koso Ewo Hodoma. A year urban suspension, so you share a year details. No, or see breaking Speaker suspend 4 MPs over vetting brouhaha. Now, what kind of story now was say a year Speaker of Parliament Urban Bagbin has suspended 4 members of Parliament, MPs, for 2 weeks following violent clashes during a ministerial vetting session on Thursday, 30th January 2025. Just say Speaker of Parliament, Abans Money Bagbin, just say what Tris for MPs saying for now what you mean 2 weeks, now what you mean what you want to say, pincha, a course so Abrana vetting Minister Sinibi. Now, what was say the suspended MPs are Frank Anodompre, MPP MP in Samam Edwajiri, Roxin Nelson Dafemepo, NDC, South Dai, Hassan Tampuli, MPP, Gushegu, and Jerry Ahmed Shaib, NDC, Weja Bawe, Sa, MPs 4E, and suspended. Or say, as confirmed by Ghana Web's George IC, a special parliamentary committee chaired by Ho West MP, Emmanuel Bezra, has been tasked with investigating the incident and submitted a report within 10 days. Not just say ya po bia or no ebe yes na 10 days no or day a report about betubia. Now it was say Speaker Bagbin also directed the Clerk of Parliament to file a formal complaint with the Ghana Police Service for a criminal probe into the conduct of MPs involved. Not just say Speaker Bagbin apa wakachere Clerk of Parliament say on file formal complaint with the Ghana Police Service na yenye ehwehwemu efa subanya MPC one da nedi. Na no this was say he further declared that no public funds will repair damaged parliamentary property and that MPs found culpable will be set charge for repairs. Na just say enye demo ma say na microphones table ni kunwane ade ni nyina no enye their parliament and be fa ho ka na emu ye hwehwemu na ehu say one di fo a ene one in the bitia a canina. I don't know Bagbin, Speaker of Parliament, what they ababe tuja. Now, what was say the fracas occurred during the vetting of Minister of Health designate Kwabena Agyapong and Minister for Foreign Affairs designate Samuel Kujetu Ablakwa. A drew on a swa toto and I don't know nasa pinche winina ebetuja. Na yen koshe na yen tie a yes report ye found the sea wo honum a year and umrena. Ye power na pinche we nyina e ba de koso wo hono no moma yiti ye sa report ya e fa de koso wo hono moma yiti ono abo Afenyo Markins busa nkosa no animu yi apawache ni mu na chairman no se ebre ne ko intizesi ano ukosa no se de ayen de ji so odisi ha eno na Afenyo Markins se sesen kosa na mi busa ntuma me nyama adwuma biem de ene me buafu me proteste
ena chairman ni sia wo de protest na sese ye to aso mutunu to mo no madoso doso wo mo ti o mo wie ono nso wono Kofi Adams wie ya ye Kwabena Kando yi Dwaboso mrache bedwani a oba be kwa apomodi aso ye no baaye no ena adom kuma ne se na se ye wie nya ye ti ye ho asese ye beye no ye ka se beye nipa beye senan enso ya ye num nti ya ye num ne de ye nsan nya nsia sa bra me ne mu ka se o mu wie Sam George no kra na ekobo no ndu aka bit kakra bi na no ndu abo de ebo amu no so ru Kofi Adams ye no be se mi taduana bi pe enti mi ka se yi na che se ne ye wura no ndu ni mu a ye kodu ba akum anajudu ba akọ ena na owura Kwabena Kando abatina ase no ti honom na edom kuma ne se dabi na dabi no a wo mu ka no a ena wejamrahye bedwani no jeri Ameyaw Ibu won ene New Dwaben South utikani ba fi o de say Michael Chilbefi ena anodompre nsawam omo hyase se omo piapia table no ye in fact omo hyase no omo ma nkonwa ne so se ase yes school fu Ayapong kane na ne ekwa awia ne anopa no anwumre fo nsa mo po na mo di nkonwa no abutubutu so se de be ya ade kye a omo be pra ha ti omo tam nkonwa na sisi table ne so apono ne so a kye se Yapong yani obi ani ano tutu obi mi aka bi e be ye no kyena enti omo sesa nko mo di siso a na dom dodo no so afasi fom no maka e crack mo hyehye ne ento aso ye beye na Kwabena Kando de enko ye so wo kompo dom dodo so wo kwa tena se ne etoto ano eno wo tena se na em se jama obi dom ne fan e ma ni bi se one ne yere ne ba ne yere de ne fan ma no na wo te wo no de wo hu nanim na wo twen wo mo na wo mu hu nanim na wo mu ye krik ye be veti wo mu pia table ko na wo ma pia table aba na wo ma pia ko ina ona boda pia makpo ekọ edom kuma ne fa se de na mu ye mu me anwa nti wona no wo hye batakari no prince mike na ade to so wona wo hye batakari green and yellow no ensinsamu no ina Hassan Tampuli freedom kuma ni betwe no se hey na chese ne ase wo bu na ni se eyi a we ye koka mu si twifo ne ye pemfiafia ho but sa wo de ne mene we so de ne mene wa hodu no wa dwonso no sa ne ye be ka no mi ni kwanfofo bi ameka no to wo de ne mene eno ana mu hwei wo de ne mene se kukwe adan emrache bedwafiefo honorable members na honorable no mo se edam so kwa mo de mo ntwe na mi ni hwe ameka na Facebook fo nko ade na meka ya kire mo enti wode ne minisa no na chese eni asem no aye kese enanya Ahmed Ijari Ahmed Shaibu eni onabo anodompre no wo pia ko ba ku mienu na afi watwe ne ho ena wo kire ba fi na ta kire wo na he de ase wayisa kore ya waso obi o hye bra mu no no wo mo de ne saa no wo mu pia pono ne ko mu pia ba aruchafo wo mani te ye no na table no wo mo de ye adwuma no ne nan na bu en wo mo ma so di free ho na asanya anu ano edom dodo ne se ye beye edom kuma ne se yenye ade asa efesu nye se ne ye ka ase ye beye no ensese asemudi ade ni sie na mu yi betu ye ni no mu sie emfa hwe sie mu se ya na ye te ye ho asese ye beye no enti kikiri no ye hwe ya ne se microphone no omani do omu wo in fact ba kokura de miamani aga ni Sammy oku omu pia to fom no Sammy oku na fa free fom enu wo sande si table ni bi so na mpanimfo ya show panin ya awurade Nyankopon hatam no kumi achi aka microphones no agufam apia agufam o cables no amode ye adwuma no se sukufo nkwada omubuafu na anu yufu yi ekobisiji collection centers monya no ni akukoduro ka kire wo mu se ensem fata wo mu na mode de mu ye fata mo mpanimu anya nkwada mwo badwamu munim se camera sisi mu so pia ne megu fom kebusi na atetie o ma say bibia enti enum ho no na majority leader no mama yarega baaye ene wokoso Afenyo nsa honorable minority leader ene wo twen no seminu abra so omo call ase no kra no omo mpese omo be ma nakọ minority fo no nti oye ya na okoye ti omo kọ jojoye ene wono san baaye wo mo baaye no afi na hia dom dodo ne si yesi vetin ye beye ne Kwabena Kando tenase edom kuma ne si yesu akasa emaso no emaso ne emaso china enti
omo de ne saa mama ya ga san ba be gina wo se tinibro fo we sa ye ni nyina ne se wo mo ayade pa wo mo hye adwumadie na se anopa no wo mo te wo mo ho ase se nka enan eyi jeri ama ehya ibunu ni wo ho enti wo no pia kɔ no na ebi mu so pia ba we mu ne ye dom dodo fo no ana enti ono nko an wo no pia yi na dom dodo fo nse mani ti ba bi esi na chase wo no mu ye ne se de be ya yapon ti yapon ne ye na no wo mo edom kuma ne da na de dom dodo nso se ye mpon ye ya mama ti ate ese musa nso musa enti mu kwa ye beto aso ti wo de mama punu ni nsi wo na em se edom dodo no edom kuma ne hu se se ya anya bibi ne ya kire wo mu se ye ma mu nye ne ye ka se ye de workout adato yi wo mu dodo no workout nya adwuma nti ene ye se ye gina mu ye nko fi se kane no atam George de no mfifi no mo ye workout no dwumadie no to aso ti wo mu ba ye no kra no edom dodo no se awe no omo pam wo mo ene wo man fi no mo san betena ase enti edom kuma no hu se we di asase ye tena ase asemo american non du kobodu ba ko asem non du agba pa mu kobodu ba ko asem ti na mo mu bebere mu adeda ti enura anadwo no ni esi ye no ti edom dodo no ba no dani mama yarga be kasa ye se o ma ya ade afanu ni nyina na sesi anu ma sese ni ama no se mo kasa mo to aso kra omo ye adwuma ho no mo hwehwe mfidie no wo mapom ena se wo mo beba be ye kra mfidie ni bia sese ya sesi ye wo mo ntumi nye ema mo nya mfa nya adwuma enti adato ene kra ade e kyena mo betena ase a gisi e ko hwehwe baabi foforo na mama ba betena ase efiri se masese ni ama no table na abuyi microphone su no masese nuwe enti de e besele ne se mo komani mu no kosa no ya mo nto mo bo ase ana ye mfa bre nto ho na ye hu se de e be chebre no a bibia e be ye kama enti ye dom dodo ba no dani mama ya ga na mo hwe nuwe ya wo kirechire mu no na sa bre ne de ene pani kohwe social media ne so enkanka Facebook na nkrofo se twia obi a hye ni fie ni ofa ne fono a no wa twero de obetwero ena nkrofo se enti no nia mu ye efe ana we social media focus anko a de mu ye etimusen anope ye mamwache vetting committee for majority ni minority nyina mu da sorry ye ya gba akire mu de anura mu ye etimusen amanfo kosa no mu busai se susu ampa se empanimfo mu nya nkwada obi betena asem ye 78 obi se me 85 obi se me 89 obi se me 90 51 na mu ye sai dia na mbeka che Gen Z any Gen B fo no nkofo na ebusa dia pa na mbeka kire wo mu enti mu benya moral right kosa Facebook mu benya moral right agina mnache Gyamfi aka say the youth no ye no wo sentence bi anasa obabunu bi sorry na se bibini na ne bufu ne bonyoso no sese wo man Agyapade a mu benya akokoduro ahwe omanim aka say he mabunu ye mfa sa antena se enye enhweso pa bai na momo aya ma mabunu adatoi aluta nuks no a mudi free mu a enti mudi abedru ha muni mo ho a mu yesa ade no ene nuks mati aluta kanenka who every year academic year bia wo university obeti hey aluta continua Victoria Aseta ni edim ene wuti aluta bi nuks kura jai de mu ye adan na manwi o man amusi ye ni sika ho na anu ada na musi esie mra hye Gyamfi hoyi amukotena conference center sika ye de asiesie ho ni nyina nkrofo coins ne mpeso yi e-levy betting levy COVID levy enwa na ye de tuatua saa ne emi kotoje na ne board de to de da so nkrofo obi be ye adwuma be ma no 5000 teacher for teacher obi wi obe kon be 1003 but de tuatua taxes enwa na manwe nkrofo na mudi wo manim ne ho de abufuo nkoa eno monim yenu hwene santamu si aduasa gumanum ye mu yie Facebook fo na ebusai ema mutumi hyeda ebubu table se microphones ade achi anopai yesisi ano omo ayi asetena no de akọ speaker office
10 anopay enkyerese ehɔ no yensiesie yebesiesie yebesia pesika foforo na dia koto microphones no foforo na dia koto tables ne foforo yakoto cables foforo ni aba be fixe amanfo adwa papa no Facebook anaje no enkrofo say ma chairman of the committee no kura wo mre dodo in fact anopay ya prince di bia beto a krachi bi so wo de krate command NDC general secretary say honorable Bernard Ahiafo no wo mre dodo wo mo nsesa no o madina tempoto mintumi nka mama yare ganso wo baaye no ono ne de aha de nye Facebook na make me madwene mu no ne strategy no ye eboaye chesese nka wa ama meye ne bokoboko eni omo ankasa se pani a enka eniye enra anadwo no ka ombetwi wo mu nkyem ko ombetwi wo mu nkyem firi se de ono be kasa aye no wieye no de na ntokwa no nsibiem enso ono kra nso ne nkrofo no di natem wo emere dodo na wo pa de nti na wo jeja wo saa wenka mama omo asem na aye omo ka no me pese me repeat e no meka minority ma wonu se before meka minority no omo ka bibi ansa se mama we mu atimi afa ye so ama omo botaye ni se ye nye vetin no ampa ya nye vetin no ebi so se na nti questions no ana ya mu busa no muntumi mfa brento so adan na ba kofo den ekire super power siseye ebi so say ye hu hie o esese wo bisa enti so ko pipi fo no won so a wonum si ai Sam George no wo pese wo kire se wono no wo wa akokoduro sebi mpani ani makokoduro fo no wo no ede ba akokoduro no we de na ya hantan na nya akokoduro enti na nya confident na mom na ekọ arrogance adan ya enko oje ni fom so otumu anakosa no apologize no ko omanimu a NDC for ne say on apologize there waka and was onyi hu chim enti apologize there omusi o honorable Afenyo Markins ade pa na mo no a Sam George ye say den ye no oyiyi kosana no na kire say ene na won hyeda nya nipa say de o preach virtue no wotu wonye virtue so saa say de wo ye say me ye Kristo ni no Mr. Hugh, baby, I don't know. Until see, I'm Christo, no one, queen. That's why I really don't want to go there. Just a comment, Obi Crackaby was studio. He says, yeah, Christo, no one, Christo, no one, queen. Yes, Ramwada. Afenyo, you should share some level of EI, emotional intelligence. Every more. If we say, so be a penny. Ensem fun de obeti bi de na man panifo mapa efije Rollins abreso ebe pem na anu na ado abreso atembe ne ni mpanimfo yi ha woye pani a wafa atu hu isu ide de bekoso anu no Ghana bi a yetimu okra de ko adato unya be politics no a ase yemfa bu o manipa saa ne ya soso aba bedru ne nanso yes let's munya Jiminy honhom na mu se dru ba bia mu gina nipa dodo mu nipa ehwemo uyi kosana no a wa wusu wubusa kosano asempese me flow de oyi anu se me so me flow nti anu ano Facebook no mu se an sesi ano jata any free on quote any machine no jata cement no wa twa fa machine so sa ye de nimdi an munko toto anu mayen adwuma no obi pe na munko busa no kosane yenhwe no afei na de wo ye siboi de wo ye jataburu wei wo ba be kire mesin sade yin Ghana fo ani abre na kosan so ebi musu busa ne sei nti no so wo ye mrahye bedwani na wo sei oman Japade a unya ho fadi totroto wana wo de mra no nwew ana eno nso immunity ye adwuma eno nso ye social media kosana bia ya amanfo busa ebi so say antiverting yi say ya na mo beko no hours on end in fact enu akra dia anadwo no na me ne correspondent ni bi kasa wo parliament wo enu mo si o ebi mo say na Joe Wise wa ha na jena say Joe Wise no wa anko bi o si o Joe Wise wa ha Joe Wise na me say munya dia mo keka no obi ane ne bre de bi betwam
bema ba ko ka che me se muti wa mo se mu hia experience mo se du ba bi experience hia pa je wise wo ha wo se che me sabo su ha na nka woni se de obekasa ni se nti empanifo mu mienu enu am so na bi mu afemo pa including some of the reporters or more parliament say e ya no o mafemu na msia nti mo nso mo wo nkrofo a mo pe o mo ansem mo parliament o nti abusuafo ya che ni nyina na bosie ni o enura na dwo nti kosa ba kusuni ebi mu say time na Sam George to na e bo no nsia kobo no nwotwe no na mpanimfo ya ba anopa obi kura so ba be no nson efisi e ka so mbe hyasie no ndu no omuti wona muhu se muntimi nto aso no de enti na man kan kire no mini ni se wadawro ma yesere o ya na ye ka se bra na mmom ye ntumi wa hwe se de bra tia ye ya ye ntumi nura na nkasa wo man hyasie no ndu no anopa ni nyina ni ye hwe se wo beba no nondu no man hyasie enti bo be ye donko dumienu ko donko ba bi no mo hyasie to man hyasie ntem ti ebi mu si o sa bra no muhu so muntumi hyasie ntem no ni ye adan na wo man sre ayi wo mo ba no toto ni se oh yesre mu ada bere no betia yen ntimi ne mo nye ti mo mpe ba bi mama hoho yi na ekina ya to aso edi entina wo mo anya ne sa ma mpanifo ne tena hwa eduru ba bi kro mo se ayi Sam George eduru ne so no ene wo se papa chairman mesre wani die na ma kasa kakra ene wo dane ne ho ene wo ka che ne nananom no ayi minkpa bofai mesre mu ada nananom ni me na me se de ade na ye ne die mo fa nche me nya me bo apayo se me mama so ya fi mu kete so nhema amama betena ha nanso abono nwotwe a minwieye nti mo fa nche me ehonum na amanfo sese yanka se chairman no so wo mre dodo chese na nkenye se nominee no fi se obi ebeye basabasa beda subambo ne adi ofi oba misbehave am se yen ye invite wo yen ya ma kwa ma waba ti mo am obi kwan se wo mra nondu na gbo apa ho a wo te honum no a mo nka nche se ko se wom se yen ye frɛ wo de na so ebre na akono na nanum ya na ya amko wo mo hoyi mo anfa ni de kura mo se nkese se chama ne pasa a chew no nti no ɛhɔ no entwa ye yesi ye ne no speaker office wono wo mo kono nsunsuanso ni bi no chese hosa enti na no memo bia fo bia ni na chima enti saa no wo mo free se hwiba anura no koma bi tan ka do be omo free ye prince won fa papa yi ekrachi not president constituency mame Northton Francis Bessie Northton go we call it give you kokan of Tongo me the Eric Bawa by no say min kan de okan Eric Bawa enje na no mu ye bi e kan no maka che say an mu de kra de mu ti ye mu nko ba bi parliament nkohwe ye nya ba bi fo adato ye ba bi fo a enka ku asi ye da bi obi sha te pese ye de empesa wo akua Ghana mai de esuro ye ho ye nya ye tuku bi ni edi a ye pe ye pese ye benya tuku adi ni anante o man Ghana mu asomdwe mu sin se ye be kwa akodi ni enhye wosika ye mpe no enti mamu fa ba bi fo metoto ye ho se mo fa ba bi fo so mo fa papa no na ba bi fo wo mo ba atwede ba bi fo tutun konwa na mo de we kakra yi ade a chime mo bi a meka nche se we ye kakra nya kakra chese mo amaju se 4 years bia no mo be kire bibi kakra won na no sa 2021 7 January say 6 to 7 January eno sa kikiri ena soldier for ba ho eno say na police for no so mo ye den mo so mo antumi ampata ntokwa mo so mo antumi anyeje apunu ye so na mo nsa wa ho enti mo so kra no mo so magistrate bullet eno so kra nkrofo say what were your presence there for mo antumi a maintaining law na order no kra ye adwuma enka apunu na emubu si won husa enti mu de mu bufu ana mu sese ne mu wi am say Ghana's parliament is one of the best de mu ye no ye mpe enu ye Facebook fo no sa da to maka che mo se me de na mi ni hwia me ka se de Facebook fo kada make de mu ye no ye mpe kra ade achi mu hwia adwuma no mu di ye se ye mamoa you waiting for waiting and somewhere beto yapuno so a breaking news a speaker of parliament Aban Sumani Bagbin and our suspended a 4 MPs ningine je pinche koso e wo veti that say NDC MP before one the boy near bi mu sese ne mani ade eno na wode ehun sem aba betuda
Because so when you subscribe to channel area, Bomodi say over subscribe. We are not fee. What like video to give us a thumbs up, not fee. Share my wo for so now when you be here now and somewhere else. Ewo Ghana me muhanum. Also betimi atchere wadwen afa ye and some way nyina ho ewo comment box ni mu mobeti minkabi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.